Reka mbasuze kandi mbifuriza amahoro y'Imana mwebwe mwese mukomeje gutega amatwi ibiganiro tubagezaho umunsi kundi hano kuri Ukumbuye iki TV. Ngiye mukomeza kubana nitwa Bimenyimana François. Uyu munsi turi ku itariki 22 z'ukwezi kwa 9 2024. Uyu munsi rero turazana amakuru y'imikino, ariko amakuru y'imikino turayahera hano mu Rwanda muri basketball playoffs, imikino ya kamaramaka iraza kuba ikomeza uyu munsi kabisa. Turaza no kwambuka tujye hariya hakurya mu gihugu cy'abaturanyi mu Burundi, naho iyi mikino iraba ikomeza muri game 4 yabo. Ubwo rero turaza no kuri shampiyona y'u Rwanda nyine mu mupira w'amaguru, amakipe yatsindaga ndi anganya. Ubwo ngubwo reka tuze kwambuka tujye muri CAF Champions League. Ikipe yari ihagarariye u Rwanda APR Football Club yaje kuba isezererwa n'ikipe ya Primier. Ubwo ngubwo rero turaza no kujya muri CAF Confederation Cup, ndetse turaza no kwambuka tugirwa amasimbi mu mashampiyona atandukanye, Bundesliga, Italy, Serie A, tujye muri La Ligue ndetse na English Premier League. Reka rero amakuru yacu y'imikino tuze tuyahere hano mu Rwanda nyine nkuko nabibabwiye muri basketball. Ubwo muri playoffs mu mikino ya kamaramaka nyine birumvikana ikipe ya APR Basketball Club ndetse n'ikipe ya Patriots ziraza kuba zikina ku isaha y'isa 12:30 hariya Biki Arena Kigali. Birumvikana n'umukino nyine wa gatandatu, aho ikipe ya APR niza gutsinda uyu mukino iraza guhita itwara igikombe, kuko yaherukaga gutsinda undi mukino wayo wa gatatu bakinaga ejo bundi kabisa. Ubwo rero mu gihugu cy'abaturanyi naho mu Burundi uyu munsi baraza gukina game 4 cyangwa se umunsi wa kane wa kamaramaka playoffs. Ikipe ya Dinamo Basketball Club ingi murayizi, iyi ni ya kipe nyine yanze kwambara Visit Rwanda mu mikino ya bar, ndetse biza kwiviramo kwirukanwa gukurwa mu irushanwa. Birumvikana ikipe ya Dinamo rero iraza kuba ikina n'ikipe Urunani Basketball Club ku isaha y'isa 7 abakinira hariya kuri department yaranyine mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo rero reka twigire mu mupira w'amaguru muri shampiyona y'u Rwanda yakomezaga ku munsi wayo wa kane. Ikipe ya Bugesera inganya n'ikipe ya Yatsinze igitego 1-1. Ari ku minota 37 bamwita Nsabimana Hussein yaje gutsinda igitego cya mbere cya Yatsinze. Ku minota 44 w'umukino Bizimana Yanika weruka mu ikipe ya Rayon Sport, ariko uri gukina ikipe ya Bugesera yaje kwishyura igitego cya Bugesera kabisa, biza kunganya igitego 1-1. Ikipe ya Musanze Football Club yatsindaga ikipe ya Magaje ibitego 3-0. Hari ku minota 28 w'umukino Bizimana Valentin yaje gufungura amazamu ku gitego cya Musanze. Nanone Bizimana Valentin aza gutsinda igitego cya kabiri cya Musanze. Ku minota 85 w'umukino mwite Salmon Adenka aza gutsinda igitego cya gatatu cya Musanze, nyine biza kurangira Musanze itsinze Magaje ibitego 3-0. Ikipe si do Kigali yanganyaga n'ikipe ya Rutsiro 1-0. Ubwo umukino wari utegerejwe na benshi wari wahuje ikipe ya Gasogi United Rubangingwe rwa Kenisi ndetse n'ikipe ya Sport. Umukino wabanjirijwe n'amagambo akomeye cyane ku ruhande rwa Kenisi avuga ati ikipe ya Sport n'umugore wacu. Abanyamakuru bagiye batandukanye nabo bakagenda bavuga bati ikipe ya Gasogi United igomba gutsinda ikipe ya Rayon Sport. Ariko byagenze kuko ikipe ya Sport yaje gutsinda ikipe ya Gasogi igitego 1-0 cyatsinzwe na Charles Bale ku minota 50 w'umukino. Birumvikana uyu mukino nyine aho ikipe ya Sport yaje no gutsinda ikindi gitego cya kabiri ariko cy'umutwe, ariko umusifuzi akaza kucyanga bavuga ko bari barariye. Abafana bo ntago bari benshi muri stade nkuko byari byitezwe bitewe n'amagambo yari yavuzwe, ariko byari byo byose nanone ntago bari bakeya, uretse ko nta kimwe cya kabiri cyo nta cyageragamo. Ubwo rero indi mikino iteganyijwe uyu munsi ku isaha y'isa 12 zuzuye. Ikipe ya Gorilla iraza kuba yakira Marine, naho ku isaha y'isa 12 nyine nanone ikipe ya Mukura iraza kuba yakira ikipe ya Vision nyine.
ubwo ku munsi w'ejo kuwa mbere rero nabwo umunsi wa kane uzakomezaho ikipe ya Police izaba ikina n'ikipe ya Muhazi United. Ubwo reka dukomereze mu mikino ya CAF Champions League nayo rero yakomezaga. ikipe ihagarariye u Rwanda APR Football Club yasezererwaga n'ikipe ya Pyramide, nyamara ikipe APR Football Club yaje gufungura amazamu ku munota wa 10 gusa. Yusufu Seidu Dauda yaje gufungura amazamu ku gitego cyiza cyane cya APR, ariko ku munota wa 45 w'umukino Mohamed Chibi yaje kwishyura iki gitego cya Pyramide, bizakunganya igitego 1-1. ku munota wa 67 w'umukino kabuhariwe Fisto Kalala Mayere yaje gutsinda igitego cya kabiri cya Pyramide ku ishoti rikomeye cyane. ku munota wa 90 ubwo bongeye iminota 2 inyongera, Kalimo Hofezi wa Pyramide aza gutsinda igitego cya gatatu cya Pyramide kuri penalty, biza kurangira ari ibitego 3-1. ubwo kuri aggregate nyine birumvikana ikipe ya Pyramide yasezera ikipe ya APR Football Club ku bitego 4-2, kuko umukino wabanje nyirango murabyibuka bari banganye igitego 1-1 hano kuri Stade Amahoro mu Rwanda. gisanga kimwe batsindiye hariya mu Misiri, nyine biza kurangira ari ibitego aggregate y'ibitego 4-2. rero ubwo APR nukuza nyine igategura indi mikino ikurikiye. mu yindi mikino none muri CAF Champions League nyine birumvikana yabaga ikipe ya Esperance de Tunis yo muri Tunisia yanyagiraga ikipe ya Dekeda yo muri Somalia ibitego 8-0. Anga rero uwitwa Youssef Mbelaili ukomoka muri Algeria yaje gutsinda hat-trick. ubwo ku rundi ruhande nabwo ikipe ya Young Africans yo muri Tanzania yanyagiraga ikipe ya Ethiopian Ligue Bank yo muri Ethiopia ibitego 6-0. maze witwa Stefan Aziziki umusore w'umuhanga cyane aza gutsinda hat-trick. amakipe menshi nyine yakomeye yatsindaga birumvikana muri CAF Champions League. ubwo rero muri kugenda mubibona. ubwo nanone indi mikino iteganyijwe uyu munsi tariki 22 z'ukwezi kwa 2024, ikipe ya Farlaba iraza kubikira n'ikipe ya El Merreikh ku isaha y'isambiri. ikipe ya Al Hilal Omdurman iraza kubikira n'ikipe ya San Pedro ku isaha y'isatatu. n'indi mikino muri kugenda mubibona cyane kabisa. nanone ubwo ku rundi ruhande ubwo ni muri CAF Confederation Cup, hano naho imikino yarabaga. ikipe ya FC Constantine yo muri Algeria, ngira ngo iyi kipe murayibuka niyo yasezera ikipe ya Police Football Club ya hano mu Rwanda, yatsindaga ikipe ya Soyantreman yo muri Ghana igitego 1-0 cyatsinzwe n'umunya Nigeria Bensha ku munota wa 19 w'umukino. ikipe FC Berkane nayo yo muri Maroc yanyagiraga ikipe ya Daji yo muri Benin ibitego 5-0. n'indi mikino nyine yabaga muri kugenda mubibona cyane kabisa. reka rero tuve hano muri Afrika ubwo twerekeze rwota Masimbi duhere muri shampiyona y'Abongereza English Premier League. ikipe ya West Ham yatsindwaga n'ikipe ya Chelsea ibitego 3-0. ari ku munota wa 4 w'umukino bamwita Nicholas Jackson yafunguye amazamu ku ruhande rwa Chelsea kuri pass yarahawe na Jadon Sancho. ku munota wa 18 w'umukino Nicholas Jackson nanone araza atira igitego cya kabiri cya Chelsea kuri pass yarahawe na Moses Caicedo. ku munota wa 47 w'umukino mwite Cole Palmer aza gutsinda igitego cya gatatu cya Chelsea kuri pass yarahawe na Nicholas Jackson. naho ikipe ya Liverpool yatsindaga ibitego 3-0 bwa FC Bournemouth. ku munota wa 4 gusa Antoine Semenyo wa Bournemouth yaje gutsinda igitego nyine cya mbere, ariko VAR iracyanga. ku munota 26 w'umukino Luis Diaz aza gufungura amazamu ku gitego cya Liverpool kuri pass yarahawe na Ibrahim Konate. ku munota 28 nanone Luis Diaz aza gutsinda igitego cya kabiri cya Liverpool kuri pass yarahawe na Alexander Arnold. ku munota 37 w'umukino Darwin Nunez aza gutsinda igitego cya gatatu cya Liverpool kuri pass yarahawe na kabuhariwe Mohamed Salah. nyine biza kurangira ikipe
ya Liverpool itsinze ibitego 3 ku busa bwa FC Bournemouth. Aston Villa yatsindaga ikipe ya Wolves ibitego 3-1. Tottenham itsinda ibitego 3-1 cya Brentford. Leicester City inganya n'ikipe ya Everton igitego 1-1. Nyamara Everton niyo yafunguye amazamu ku gitego cya Limandiaye kuri pasi yarahawe na karuhariwe Ashirianga ku munota wa 12, maze ku munota wa 73 umukino Stephen Madid yishyura igitego cya Leicester nyine biza kunganya igitego 1-1. Ikipe ya Fulham yatsindaga ikipe ya Newcastle ibitego 3-1. Ku munota wa 5 umukino Luis Neza yatsindaga igitego cya mbere cya Fulham kuri pasi yarahawe na Adama Traore. Ku munota wa 22 umukino Smith Louis yatsindaga igitego cya kabiri cya Fulham kuri pasi yarahawe na Alexi Iwobi. Ku munota wa 46 umukino bamwita Harvey Barnes yatsinze igitego cy'impozamarira nyine cya Newcastle. Ku munota wa 90 w'umukino ikipe ya Fulham ishimangira intsinzi ubwo bari bongeye iminota 2 y'inyongera bamwita Liz Nelson atsinda igitego cya gatatu cya Fulham kuri pasi yarahawe na Rodrigo Muniz. Ubwo rero ikipe ya Southampton nayo yanganyaga n'ikipe ya Ipswich igitego 1-1. Imikino iteganyijwe uyu munsi rero n'umukino ukomeye cyane uze guhuza ikipe ya Manchester City iraza kuba yakira ikipe ya Arsenal saa 1 bakinira hariya kuri Etihad Stadium. Ubwo ku rutonde ruhagaze rero ikipe ya Liverpool iyoboye n'amanota 12, ikipe ya Man City ni ya kabiri n'amanota 12, ikipe ya gatatu ni ikipe ya Aston Villa n'amanota 12, ikipe ya kane ni ikipe ya Chelsea n'amanota 10, ikipe ya Arsenal de Gunners Visit Rwanda ni ya gatanu n'amanota 10, ikipe ya gatatu ni ikipe ya Newcastle n'amanota 8, ikipe ya Manchester United iri ku mwanya wa 11 n'amanota 7 kabisa. Ubwo muri La Liga rero champion Espagne ikipe ya Real Madrid yatsindaga ikipe ya Espanyol ibitego 4-1. Ku munota wa 54 w'umukino bamwita Thibaut Courtois wa Espanyol yaje kwitsinda igitego nyine kibe igitego cya mbere cya Real Madrid. Ku munota wa 58 Dani Carvajal yaje kwishyura igitego cya Real Madrid binganya igitego 1-1. Ku munota wa 75 w'umukino Rodrigo aza gutsinda igitego cya kabiri cya Real Madrid kuri pasi yarahawe na Vinicius. Ku munota wa 78 Vinicius aza gutsinda igitego cya gatatu cya Real Madrid kuri pasi yarahawe na kabuhariwe Kylian Mbappe. Maze ku munota wa 90 ikipe ya Real Madrid ishimangira intsinzi kuri gitego cyiza cyane cya penalty ya Kylian Mbappe, maze batsinda ibitego 4-1 cya Espanyol. Ubwo ku rundi ruhande Valencia nayo yatsindaga ikipe ya Girona ibitego 2-0. Osasuna itsinda ibitego 2-1 cya Las Palmas. Ubwo ku rutonde ruhagaze hariya muri La Liga rero ikipe ya mbere ni ikipe ya FC Barcelona n'amanota 15, ikipe ya kabiri ni ikipe ya Real Madrid n'amanota 18, ikipe ya gatatu ni ikipe ya Atletico Madrid n'amanota 11, ikipe ya kane ni ikipe ya Villarreal n'amanota 11, ikipe ya gatanu ni ikipe ya Deportivo Alaves n'amanota 10. Bundesliga naho shampiyona yakomezaga kabisa. Ikipe ya Werder Bremen yanyagirwaga n'ikipe ya Bayern Munich ibitego 5 byose ku busa. Ari ku munota wa 23 gusa w'umukino Mikel Olise aza gufungura amazamu ku gitego cya Bayern Munich kuri pasi yarahawe na kabuhariwe Harry Kane. Ku munota wa 32 w'umukino Germain Musiala aza gutsinda igitego cya kabiri cya Bayern Munich kuri pasi yarahawe na Mikel Olise. Ku munota 57 w'umukino mwite Harry Kane aza gutsinda igitego cya gatatu cya Bayern Munich kuri pasi yarahawe na Mikel Olise, umusore w'umuhanga cyane witwaye neza. Ku munota 60 w'umukino nanone uyu nguyu Mikel Olise aza gutsinda igitego cya kane cya Bayern Munich. Ku munota wa 65 w'umukino Serge Gnabry aza gutsinda igitego cya gatanu cya Bayern Munich kuri pasi yahawe na kabuhariwe Harry Kane witwaye neza cyane muri uyu mukino, biza kurangira ikipe ya Bayern Munich itsinze ibitego 5 ku busa bwa Werder Bremen. Ubwo ku rundi ruhande nyine ikipe ya Frankfurt yatsindaga ikipe ya Borussia Mönchengladbach ibitego 2 ku busa. Ikipe ya Union Berlin yatsindaga ikipe ya Hoffenheim ibitego 2-1. Ikipe ya FC Heidenheim yatsindwaga n'ikipe ya Freiburg ibitego 3 ku busa. Ubwo ku rutonde ruhagaze birumvikana ikipe ya mbere ni ikipe ya Bayern Munich n'amanota 12, ikipe ya kabiri ni ikipe ya Freiburg n'amanota 9, ikipe ya gatatu ni ikipe ya Frankfurt n'amanota 9, ikipe ya Union Berlin ni ya kane n'amanota 8, ikipe ya Borussia Dortmund ni ya gatanu n'amanota 7. Ubwo reka twigire muri
Serie A. Ikipe ya Lice yanganyaga n'ikipe ya Parma ibitego 2-2. Ikipe ya Venezia itsinda ikipe ya Genoa ibitego 2-0. Ubwo ku rutonde ruhagaze hano muri Serie A, ikipe ya mbere ni ikipe ya Torino n'amanota 11, ikipe ya kabiri ni ikipe ya Udinese n'amanota 10, ikipe ya gatatu ni ikipe ya Napoli n'amanota 10, ikipe ya kane ni ikipe ya Juventus n'amanota 9, ikipe ya gatanu ni ikipe ya Empoli n'amanota 9. Reka rero duhita twigira muri Ligue 1 tubari naho dusoreza amakuru yacu y'imikino hano kuri Ukumbuye TV. Ikipe ya Lille yanganyaga n'ikipe ya Strasbourg ibitego 3-3. Ikipe ya Paris Saint-Germain ikarindwa n'ikipe ya Ligue binganya igitego 1-1. Ariko umunota wa 9 gusa w'umukino mwita Keito Nakamura azagufungura amazamu ku ruhande rw'ikipe ya Ligue. Ku munota 68 w'umukino mwite Osman Dembele aza kwishyura igitego nyine cya Paris Saint-Germain kuri passe yahawe na Joao Neves. Nyine biza kunganya ari igitego 1-1. Ubwo ku rutonde ruhagaze hano muri Ligue 1 nuko ikipe ya mbere ari ikipe ya Paris Saint-Germain n'amanota 13. Ubwo ikipe ya kabiri ni ikipe ya Marseille n'amanota 10, ikipe ya gatatu ni ikipe ya AS Monaco n'amanota 10, ikipe ya kane ni ikipe ya Lens n'amanota 9, ikipe ya gatanu ni ikipe ya Linz n'amanota 8 kabisa. Ayo ngo niyo makuru rero twe twaguteguriye kuri uyu munsi wa 22 z'ukwezi kwa 9 2024, amakuru y'imikino meza cyane kabisa kuri iki cyumweru cy'umugisha. Ubwo ndabifuriza icyumweru cyiza cyane kabisa, kandi mukomeze guhirwa no mu mirimo yanyu igiye itandukanye umunsi kundi. Hano rero ni kuri YouTube channel ya Ukumbuye TV, mbasaba gukomeza gukora subscribe ndetse na share ku nshuti zanyu mukajya mubona updates zigiye zitandukanye umunsi kundi. Ngiye mukomeza kubana, nitwa Bimenyimana François.